Kalima endui wodi ni Awaita mwingia kati lima mwenda gavana wa kaunti ya Kitui Dr. Julius Makau wa Malombe ametana na dhina waki ula umekumbilite kisioni kicho kwa ilungu iyasa kalia measikana melasimi wa kudho waki kwa enenthi alamenzite idhima kindu kila meweta takima binye muno maikule silikali ya mutioko kumenzi ya ndovoi masilangana kumaite ya melache ngeke badhokanyo ya kiwuli na musangi tuwelese. Mwone na kamemeka kali ama endui wodi ni Awaita ni mwingia katini wa Awaita kana dhina uwa kivuta withitu mathinichi muno valama atulati ya mumati kwa kutoa ise utati na dhina uwa kivu kisioni ki mamadha kumaiti ya miradi ya kivu kendo kila Awaita takitesa kuyania kigumbe ni kitu thinichi muno nundu idhima ila tutume yako ono ni mbo na tuinza tuna mathina maingi cio kazigwinde kazi uthuka na cia thuka kwithia twize tutonya kwikata itu na kirima kitu ta kiru nene abaki akiriri kirima kiu kina kiathukie kina miaka mbingi pio na nikyo kiziaza na nduma lamo ko ziaza kuno watu ni modo zobe ziana kisa utsobwa nikyo tukukula cia tangaba na witu kuruzobe kirima kiu Awaita dhina thinichi kali akwa ilungu ya sana muno manyiwa maskuluni palama lasimika kukua kiwu mezi skulu valasi anaisi dhea waikunuani medha na mbanga kavindani kala itukia wasi umanza kiwu wile kiwu ni kiedhi wakitena na madhina nundu tuina dhina mwingi ona ziana zitu kaingi nitiko dho leo iskulu nundu wa dhina wa kiwu kana koko maukutuka maukithia kukwambuka kwa jo kuthia be kiwu kana kuno wakati iye skulu nikanori wa manza kiwu balaki kingi ona ni gugwi ama bukutsene nundu kukathi utsene kukatuke wagwo beti kiwu mpaka saa 3 gwethia yuzindu maundu maingi ni motoke ya gwezila thina wa kuhusu kiwu tiana ni situ nikiro kukula cia watu ongelelea kiwu kethia ni watu twataki amingeto watu ongelelea mbo twethia tutena thina mingi na watu ikunga banokethia watu tethia muno uzu wana school primary kana secondary school mena thina muno wa kivu nundu kana katonya kuma kilomita 3 kagwite kakele nikakivu ko umete musi na kuthamba kula kathambie ona kaithambite kathea ni thina wa kivu nitumukula ja ngaba na Malome ututetheze na kivu utusiaize wetu na thina wa kivu nundu no watwena tuyona mundu ungi na uyo vani Awaita kana malasimika kuthoa kiwu kuma kuyanenzi alamenzite idhima kima Awaita takivalua kiumu kuona muno kavindani kagarama ya mikalile iyo lumuno abana witu kwa ndaya ziake mwene ile twamunyivie na jo kunyanya kuni bloko tumwenda na tutethecie na kutwinze ambo kucia kivu tuna thina wa kivu thoa kivu thoa tutathoete ndiona kivu Ripota Vlingwa Mavo kuma wodi ni Awaita mwingia katika kaunti ya Kitui ni Lina Musangi.